Helo, siamai. Dr Alwena Morgan ydw i, darlithydd o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. A fan hyn mae Saith ac Erin gyda ni sy'n mynd i ware gêm yr esgyn. A maen nhw'n mynd i dangos i chi ble mae'r rhannau o'r corff gan ddefnyddio'r sgerbwd yma. Felly, Erin, ti'n gallu dangos i ni ble mae'r pen? Da iawn, a ti? Saith, ti'n gallu dangos i ni ble mae'r ysgwydd? Da iawn. Erin, ti'n gallu dangos i ni ble mae'r ffraich? Ti? Saith, wyt ti'n cofio ble mae'r penelin? Mae'n un anodd. Na, ti, da iawn. Right. Erin, wyt ti'n cofio ble mae'r llaw? Llaw, ie. Na ni. A wyt ti'n gwybod ar y llaw na beth ble mae'r bawd? Pwy yw'r bawd? Ti'n cofio? Na, hwn yw'r bawd. Yr un gynta. Hwna'r bawd? Oes y Na, bysedd yr yna. Reit, Saith, wyt ti'n gallu dangos i ni ble mae'r garddwrn? Ti'n cofio ble garddwrn? Da iawn, a ti. Reit, pwy sy'n... Erin, ti'n gallu dangos i ni ble mae'r bola fod? O, ni siwr fod yn mynd yma. Newn ni hwnna wedyn. Erin, ble mae'r bola i fod? Ble fydde ti'n dweud mae'r bola? Na, y rest yna. Oedd y bola la fan hyn. Na fyna. So'r bola fyna fydde fe. A fi gallu tymlo hwnna os fi'n weli fan hyn. Na ti. Da sened yw'r ein. A sened. Fi gallu tymlo bumpy. Go. Rhain nhw a sened. Ti'n fawr rhoi hwnna no? Ti'n rhoi hwnna stybain. Ni wedi gwneud hwnna wedyn. Ar y syniad fi ti'n mynd... Na hwnna nawr. Rho hwnna ar y sgerbwd gan bod ni wedi gwneud hwnna. Fi'n mynd ysgwydd. Na ti. Ti'n gallu rhoi di yno? Beth fan hyn? Ia, ti ar yr asennau. Da iawn. Reit, Saith gan bod ti wrthi, ti'n gallu dangos i ni ble mae'r pen glin? Edrych ar y sgerbwd, ble mae'r pen glin? O, na ti, da iawn. Erin, ble mae'r drod? Tiod. Ble mae'r drod? Na ti, da iawn. Saith, wyt ti'n cofio ble mae'r pigwn? Pigwn. Na, la fan hyn mae'r pigwn. Na fanna. Erin, ti'n cofio ble mae'r gwddw? Beth dyn? Ie, na ti. Na fanna. Gwddw fanna. Ys fi ffriwn yn O, ble mae'r cefen y sgerbwd? Ie, mae'r asgwr cefen. Mae'n rhedeg yr hyd y cefen. Reit. Reit. Wyt ti'n gwybod... O, ti'n mynd i dangos ein. Ble mae esgyrn yr arddwrn? Ble mae darddwrn di? Mae'r bigwn di hwnna. a hwn. A bysedd yna. Hwn. Ie. Fan hyn, dy fe? Fyna mae'r dy... Eithaf, dim ond ffito fyna. Ti eisiau fi neud e? Na, mae'n iawn. Na ni, mae hwnna fyna. Reit. Na ni. Da iawn, Saith Erin, i chi wedi dweud wrthyn ni ble mae popeth sydd ar yn rhestr ni. Ew, bame! Ie. Coesau yw'r yna. Ti wedi gwneud y coesau. Trod. Ti wedi gwneud y trod hefyd. Reit, da iawn chi. Reit, chi moyn dweud y tath o pob un? Ta-ta!